je kolega iz Bugarske, ja inače studirao sam bugarski, ne znam pričati ništa, ali sam studirao jer sam bio na Hrvatskom fakultetu, tako, uspješno sam studirao. Bio sam u Bugarskoj, imao sam terensku nastavu u Bugarskoj, meni je super, često pretpostavljam da idete, ste bili u Bugarskoj, šta? Ste bili? Meni je super da je ovo kod njih, da, a ovo ne, znaš. Obrnuto od ostatka svijeta, I sad, znali smo to, ali ne možeš se naviknuti. I sad dođemo, ja sam prije toga bio u Srbiji, sve novce sam promijenio u srpske dinare i sad dođem s dinarima u Sofiju i kao uđemo u mjenjačnicu i kao, dobar dan, kao može ovo u leve, hvala. I rekao, mijenjaj, šta ti je? Nemam jednog leva, mijenjaj, kao. I ona kao, pa mijenjam. I aha, kao, to je da. I od onda, 100 puta dnevno, uđemo u pivnicu, kao, dobar dan, može piva ova Kamenica, rekao, može ova Zagorka, rekao, ovo uopće pivnica, ja ispadam lud, kao, dođemo u dućan sa sendvičima,